lain ibu liner boy. Tapi area tuh tanya jangan gila. Bon mak bisa sukses ngari itu. Dia mau jeretan tadi. Kan apa dia barung ya kan? Iya, barung. Warung itu barung posisinya di mana barung ya? Di mana area itu tak jauh di sebelah ya. Lorongnya. Barat lurung ya. Barat lurung. West lorong. Nyaman peninggalan Haji Mai warung peninggalannya dari Haji Mai SAK ya. SAK. Saksa. Jana. Berarti ban termasuk guru ka Cimai SAK. Sarjana sak. Terus mare dari dia apa? Maksudnya dia kadek kan tak mungkin cerita langsung lanjut dari baru mah lecak lah kan cerita pasti bercerita boleh kan. Iya. Ada kelamnya bersusahnya bertahap. Sering dek iya tuh cerita ada tuh. Kore pakon marung deh. Keng heran kok aremra ani mon can sengkor. Kan orang saya tahu marung mon orang tahu masak tuh. Lengkor tak tahu sekali bentang binir ya. Masak aja. Kebujo lekena tak tahu tuh. Ya tahu ngoro kebujo maksud terus mon. Atana. Keboy kopi. Kalau bisa keboy kopi keng kadang kan kurang manis, kurang bentar lah. Entak tanya karaam tuh. Abare sarjana talam sarjana talam. Sarjana talam himpunan Indonesia. Benih waktu aja kita ada ri itu dong. Ki nyantri. Kita tahu. Kita meler. Iya. Aja kok bingung tuh. Nang kira. Kok bingung je waktu lagi sejaran se warung je. Cering kok tak tahu masak gitu. Tak tahu aku boy ya. Makon marung redek remah. Kok bingung-bingung akhirnya ri itu dong. Sengaja dia masak tempe, masak area, masak are pinter masak. Pinter. Sampai ngajar masak apa loh? Saya ibu dia ayam apa? Ayam ayam bakar, ayam pelundungan tuh. Ayam sungkem. Ayam sungkem. Timon bode mesena ayam sungkem cak latep. Keng aja mati tuh, saya sungkem. Iya aja mati. Modi doh. Mun Roma ayam sungkem bode wifi itu. Jadi ada, rengki anu lampu. Terus geban tak tahu masak ya kan? Terus dari mana? Iya, terus akhirnya iya aja ribet. Ben ting aja ngocol helap tuh. Tanda bunga aja Marnesa, kebudi kol 12. Papurung sih. Burung sih. Jendela burung. Masalah ini ya terus. Kol 12 terus. Heran tuh ya, area guru ngera can ben deh ya. Arya mun tak ajar tak tahu masak. Tapi gua masak hasil lain tak bisa. Aduh, lama aja dari sejarah itu. Bekal aja ban ki nyaran kan? Iya, are mau jangkuk guru spesial sabun tuh. Kan deh iya tuh. Kan biasa kan murid dah, mon ajaran murid orang biasa mereka sekolah murid ibu buku, ibu bolpen. Are lain tuh. Ngajar nama saseng kok bahan dengan ibu-ibu. Aji heran kok. Hebat kebule iya. Santuy. Hebat kebule. Biasanya BTV bareng. Anu ra kini kira kan mun lambe ada YouTube kan. Dadi ngakui tutorial cak latih. Misalnya tidak ngajarna kertas ke. Dari mana? Pas kudu belas kertas. Dubel kata niser tera. Urusan den. Tak bisa lawan lain. Mungkin cancak latih udah iya tera. Mun waktu kol 12 kata waktu istijabah. Iya istijabah waktu mustajab. Bukan selerekan tera. Kamu kan selera. Kok engkau tak tahu kian tera. Kok ki umur 12 bulan tera. Iya, bukan selerekan deh. Bahasa Masuran selerekan kalau buka malam. Iya kan. Jadi kol 12 loh, kol 12 kebudi deh ya. Jadi mungkin Arya kan bisa istilah udah ngomong kol 12 waktu istijabah. Waktu istilah waktu lah ada ya. Rangalan minuman dah. Iya minuman kadang kira ada. Ngopi. Apa lah. Kopi. Jadi dah. Iya tera, banja cerita leng tera. Iya orang masuk bang aku aja ganggu lora apa kon ngelak minuman ya. Iya terus saya pas sukses di ban apaan saya jualin dah tera. Kopi bede tera. Cek baru kita mari langsung dena. Jo kan mari lah ya ajari kan. Mari ajari. Mari ajari. Terus selak ngapung jeding lah. Bede bala rasa kena kan. Bagian bar ya jeding fingerprint. Apa sini jari. Jo tahu sah. Passwordnya L lah. L passwordnya. Benih L. Apa? Kan kelihatan sa. B passwordnya. B. Buka. Cak muka lain ara. Jujur emoran benih sido aja. Benih jung aja kan.
Latan Sarea apa anjay jualnya, Dra? Dari maksudnya gitu. Oh ya, nyamana Latansa ya tuku-tuku setara dengan minimarket lah. Minimarket. Latan Sarea apa artinya, Dra? Mau tahu pun. Lah, coba lah, apa lah? Jangan lupa roh aku. Salah. Apa? La Tansa. Apa? Latif Tang Santri. Iya masuk. Iya. Berarti Latan Sarea artinya Latif tang santren. Ini, Dra. Apa? Jangan lupa. Iki Jadi mulai berdinaan deh ya. Maksudnya jadi Kudu ngerem udah. Cicit ya. Iki balik meleh. tuh lho. Jangan lupa ya apa? Maksudnya- Cek lepai otang sih. Lah terus. Takut bedoreng otang cek lepain di otang kan. Oh iya majen, Mari kita beda bosa anu, Dra. Apa? Rokok. Driver. Kebetulan anu Bos beda rokok. kehadiran SDK ngiring nyator ya, Pak. Laki. Siapa, Dra? Ada orang lemele itu ya Latansa terus. Oh iya. Iya lemele. Itu aneh Yes, kemarin. please. Sip. Please sit down. Maksud Yes. down, sit Ah, down. sit down. Bawa mak sit down. Sit Saddam down. Hussein. Wah, bahasa Inggris itu buat aman-aman tuh. Ini Coba. kok anu kada, Dra? Ntar kejedeng kada, Dra. Main tuh. Cukumi, Dra. Berderap tuh, Dra. Bener abdu. Jadi mah bang. Ntor. I'm sorry before. Inggris. Pergi Inggris. Inggris. Ini kata apa teh tahu aja sama tuh. Yes, I'm sorry before because I'm not understand about language Language Maduris. Indonesian. Tak salah deh. Indonesia. I can speak Indonesian but little. Tahu ini sekondi jam bahasa Inggris. Oh iya kan ban lamba bisa speaking sebutino kan? Butino. Bisa pun terus tuh lekor Bahasa Inggris lamba butino. Okay, guys, maybe I would like to face with of my friend here. Apa artinya bu? Tak tahu Pak. Jo, Beko ya kan. Jo Martin. Jadi Kok ki nanya kowe taning dulu terus, taning terus. Akhir. Who is he? He's Mr. Zaini. Mr. Zaini. Mr. Zaini. Can you speak English? Yes, I am from German. Oh. German Bundesliga. Yes. I'm not speaking Madures. Literally little. little 5 kilogram 100 in molecule Pacific and Asia. because Indomie and common button in Moscow, a top core of the core. Sorry, my friends. Yes. I'm not understand. You You already say to me I'm not understand, but I'm understand but little. little. Yes. So you make me confused. What you confused? Terus serius. Confused. Infuse. It's not serious. It's not Confused. serious. Kurang serius. Bingung. Kalau sampai infus sih kok. Tadi tuh pada Maybe silent please guys. There is porn from America. from your brother. Not your brother? Or teacher? Not Tinggi mur ya. from America. From America. Yes. Holland. New Holland. Yes. Saya Amerika. Oh, iya, bocoran kok lamba kursus nempel ban. Mak bisa bahasa Inggris mau nempel ban. Kok kursus nang Jerman? Oh. Hah, kursus nempel ban Tukang tembel lah kui bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh, iya. Jadi saya kursus nempel ban Keng nang Jerman. neng Jerman. Iya, Teti tahu bahasa Oh, Inggris. Tukang tembel bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nang Jerman lamba kok pada nempel. Nempel. My friend reject my phone. Yes. Tak nyaman tak rokok. Jadi dapat akan di macam cerita gila orang. Pun kenapa kalau pakai? Sorry my friend. Sorry. I was disrupt your time right now. But I would like Can you silent your answer my phone. Okay.